ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rajaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Kinong Shoshnong jong Nongrim Nong Ladao, Kabahap Hapok Riboy District, Klakino, Bu Chairman jong Village Employment Council lani VEC, Nongrim Nong Ladao, Ubak Karbius Lingdo, Bat Sekretari VEC, Kekompentingan Syadab, Kependan Kam Bakla Palat Silak Tingka Kepisa, Kata Syiklur Kat Wailak Arpu Wajar, Sauspa Shpau Tingka, Kebedai Nak Skim Belashis Pak Sengi lani MNREGA. Kilakam berkelalap yakni limbaga RTI nak office jong block development officer jong Boy Rembang CNRD Blong. Balik kelapen pau ke jing ngolingok bahaka RTI kidan ke jing soy jong ginong song kebedan job card kat bahaka jing syapat ginong song kimpat tip AA ke jing pentrei ki kam pendroi limbaga skim sis pasngi. Namar bakini ki armit ginong kit kam jong ke VEC kim julum jingalang bak kim ju pentip AA shpang ke skim sis pasngi bak kila kenoro bala syusoi tu ya ke kerteng jong ki ban pan kam bak kila pendan kam baklai ke pisah jong ke VEC. Hadir miklalap yakni hakar puai trik luber arajar posau kali ban ujor chu deputy commissioner ke Riboy district nang ta hakar pratrik luber arajar posau pan kali ujor jok office jong director CNRD Blong. Hadir kata hakar lai trik uyayong arajar posau pan kali ujor ijahar segi pulit jong kap mara PIC hendri nomor bagi pulit kim shimla register case hakar potrik ujumang arajar posau pan kali ujor secara superintendent of police jong Riboy district. Hendai hadut mentapan, kempat syam lihat jubah BA halo kani kecing ujua jongki, kumtai kelarai berlai penkan mau biang sasisin yu deputy commissioner ke Riboy district, bunle AA no, berada ke jenik kenduk kam seso, kila orang berkelai mudoi dekat muka doma syaka yang besar. Kini ke kubur ke dekat kum kejenik keren, buba wan pendap lapang, uwe ni ginong sosnong, jangan nongrim nong ladau, belawan syakmat banyak keren berkelai patai kubur, Hasilong Press Club, berkum juru, haringkat ikut keselai kiba uni orang ba, ula asyikilar patai kubur. Ini kung ginong tay ha jopor ini ruki job card holder nanti snong apa snong dong modal apa juga kapo jepit juga BC apa dong modal ni jadi iwan lingba jopi ban pau pai ba lem ya kijing kerum keram kita nanti kamtam ha ko ki ahli projek ki bagi lala ko ya ki jing pencisnya kalau ba ahli ni projek ki bedi ki kemudian jongka PhD jong CCM kemudian ba trace leng ka bai ka yo kemudian sering bana ka office jong blog lo bisa jongka blog berbau si anti blog ini hasnong ni perkhat ba kadi jing tre kontrak ni poi perkhat ba kadi ka kemudian dengan tu kan ni kadin atau nepor ni yo so ya ta tebat penting kenai ta ngila approach ya office jong video ni apa ni bakar ya ba ngila yo ya ka jing pensyang ba ya kani ka ikini ahli skim ka bade jong ki cekda la trailing ba skim MGN NRGS tentre ka jing pendit ni ka lomba hadin bagi layo ni bagi ahli ni lap isu belomba kawin naka god sebagai lab kepada ka form dawakam malap ni begini kini ke form dawakam ngilap bagi babun nak kena sus ki job card holder ni la forge ya ka signature joki te klem ha ka bedi bagani te nakaliang jungi ki bahasa forge yang ni signature ni la likbo da ka FIR nama lagi tip ka forgery ketika cognizable offense de ngalibu ya ka FIR ham tempo abo kamera PSC te hadin ke jika tu nepor nakadaw ka jingbom la jungki ke jingbom tekam ka jungki claim semlio ono jitik ngilali persam bani mi yang sau SP na persam bani mi yang su SP ha ka bidi ha ka kacantrik yang lain aja usah limi SP bat ilabu ya kenika FIR saya sin pak office SP te
nang tu hakabedi bat ka yu hakabedi bat ka kaptu ni por ngil ap nak liang respir kam sunggan kanu ka yu ngilabu biang sai siapa ka aku trik na bahasa ngilabu biang ji pertama siau SP but kaniru gringway ka jing bomla an publikam ya ka FAR ka bangi ngilabu aku ka kamera BC kenang tu ngilap persang ban approach ru sya ODC juga di voice office of the commissioner di voice bat kunjuru juga di RDA de kai ka bangi lap ning bagi ni lomba kibo kat bagi nanya cakmat kinang lap kinang bun kinang don kinang susung kibo dang ujo susu alor ka jumpom saing di duki ya nika ya ka form dawa kam ba hasung kinang perhat bagi nika cek dam la putri daka perhat marungi perhat ka dam dei kepat parcel ko jiem tingi suhundit tengah nota ba marmarhi marba abang ipek ya ka projek jongkan kayu dari projek ka ba ka balabon te naklem jungi niwan ahmad jufim kipres kamar beli ngila persyang ban pan ka jupin chai na po ka VC ru ngim suyo ngila persyang ban le cha ki polis ru ha ka bede ban lot cha FAR ka jungi rei kep sunale na kaliang disiru haka bentar baar harin bagi labu ya ka komplain ni dumi ngilap hak beribiang dan ibi khot dui beli biang de halor patak nurem ba na kaliang na po office na tangam baklan po di RDA Iwan Sisno yang menolak inquiry tung ba kata inquiry i kumbaka di kawanas program de kali kam semula pun yingi kumki jokka holder ya ban tigasno ka bangi la syafot saya signature gitu ni bat kumno ban lingban signature gitu ni lapnon kam lesin ni ko ban lap jing syaru tada bling ada PR ni ko ban lap jing syaru yo lesin kan kejutan kam bakala ya teka skim lingban signature gitu ni bagi la sign apa fo daw ka tingi himi enti bakatakan bari kan don rekam simladon gunu ka kalenti tagi isi banwan ngedon kejutu ban file biar ada RTI apa office yang audisi bagi tip syah ya ki prosedur ki bagi ki steps ki bagi lele nak mentai ki ki ujur ki sungi but larangin sim mio kanu ka respon nanti te nak liang sungi ni ngila sim nak rai waskem golong ba ngin wa no ajirap lim manaka code ngin bo no da KPL ko code nang ba ngin yo ya ka hok kejungi nama beli hak kertai kejungi hijau kat folder nanti dibangim dan jingtip ya kanu ba bentang hak ni project ndai ya ki signature kejungi la soi top bat nak ni ka signature jungi ngimtip hadu kat no kala ban iu mar ngila habla pendai project ni sutu koreng kejungi kejungi hak bedi beki ka wages kan katai te ngimkwa ba kanu nomor kumbang ani thu ipi hasnong jungi kedi goi kisnong ba agini singi mat iki jingkrum pram posnong ni persyang kala kat yai nak banta ka jimpha ka jimbet jimbiang tere ke mak kendit isu ingi kalong ba ling ba agini jingkrum pram nak liang usarman bot sekretari jumpa BC bede kisim kabus dah ne bat ka was mulingo ipi ni thu ipi kalong ba menem step hi ni nakaliang usarman juga BC but sekretari juga BC kila lum yang biang meeting but kila wara sapoi pat ka work order na mentaban report sno tikani riwai ka bapan kendit ni nomor play lomba ni rak pilih bahkan don suaka jipen baik ha ka bidi bat kini ki ka project makani di ka project tu ajar pula sahi dapat dari muslim then tray ni so diau bat ni suluk mersiam habangi la pasyam ban approach ki bor ki bahalor ngim simlayo manu ka jubak lagi te ko malong yang ba sai sien pa hani pang lomba ngin hagini si arsi banwa ngin sa libo yang ka RTI apo office yang di bisna yang reverse but in fact ya ka jingyo ka jingne eduki ladangim yo imyo e manu ka jubak nte te lingba jopi nak liang jungi man si ban file no da KPI la po high court je
Kani di kamat kaba kam kongsan nomor belum beli kaba ngi sosi isu mak akan ka form do kam belum ba kidon ki job kat hodar ki bomdan ko snong kidon ki layak ru kidon ni di kita ngimla ban iwi kata beli ngilak kerpa campur an bahkan le ya ke inquiry hang ni ru ndre ni sudia usubun bana kaliang jok principal nan ru kam simla register ya ni ka kis ke jungi marbele ni sungthu sai ha bang lakli perlu kerjot marbele kani ka ngapur kan mau ga jing balik ru na kaliang jong ki kamera PIC ha ka bidai bat ka kawai naki Supreme Court judgment kaba kim simla lodge ya ka FIR ni nomor kim simla yu nomor watang ka statement lagi ki complainant ru kim simla don kanu jadi kini di kawai ba ni ko ban pa pi ba sakawai ki project ki ba ngidang wat ning ba kini ki RTI lagi ni wat kawai naki project kali ni ka JGM kawai ka ba kawai naki mat ka ba mi ba je kan ko song po thang ha ka bidai bat ka jing penon kam ki tolong gi berim ban sna project mai te ban bu ki pai ti kini ru hadum tangi panang no marangi la file ka RTI in sayo ini si asli mama tapi di taruh itang suyo in sa share lem di baju ki press te kani di kawai ka jingwan ki jumi ni marbole ni so bolong ba kani le si kamdei tang ha snong jumi le si kani ke ja ha jui wer ki snong marbole kani ke jing sya penon kam bakla ngai le di ngri mo kai ni so thu watang ki paper test jung ki khna ki jumi ru ni persiang ban penting kena ba ki kimi ki pa kin sai ni kato kat mo tam ni le kham tam le ya kini ki ya ki government fund mo ki government fund habis peran kami kini ki peran kami kerteng ni juni klaim ka sign ka soi ki juni ka bak sudah thok yang sign ki juni tani ki kui ke ba ka morally hi ka peniap ni bat kawai ru kolong mamta kini bro ki le ru ya kini ka criminal offense ka ba ngila ban priang namar boleh pasal skill kanu kaya ikan jaya ini kita bala syafot cek sini cek hal tu kan form dah makam buat lembaga ni kan projek dia kalau tak kapang ni pak ni wan ni pihak ni sengi kan projek ni ngacu boleh kan kerja jong ka kam jadi consumption of the work for construction of check dam for augmentation to give FHTC of Northern Nongdao WSS Group 2 at Northern Nongdao BEC work order ID number REW not Sawi license W/WC/JS LIR pra under MGNRGS convergence with JGM as spill over work order of 2022-23 to 23-24. Hari ini berarti di project kalau kawai ka wages kawai arla like arajar lai spa rusongka ke material ke boy pralak arkejar news pa hat like ga borok lo ini boy project kalau arpula san nyoja nyobyo ga buat sabwe beda kan yang beri gawe ni bertahan tuhi ka wages boy hat wila nyub arajar praspa rusongka ke material boy kendai laksan prajan terus pa sapunka dah total pro ini kalau arwila life way jar sans pak sauka the roughly dengan ken mulu mana ni nilam pada mulu kini project boy salah satu boy lang ye ki project pemong ipi lo mobile nama bah bos nong hi pemong ilam hi mar ni project kedi ka kantoi ke bangsa ngahi tengim semula perkhat mar beli ni boy perkhat bakari kinaka JGM kini perkhat JGM berbor kasi ai kontrak ni ingat perkhat beri kontrak tu beliau unang lek teman sar urang mas nong pentrailing baka pemong i kalau kontrak dan ring kendip pada hadin bagi tip bahaya kan ni rekam pada latrina ka MGK de abang ilalap begini ki form dah kam gini kita di mesrul ni kita nilap lomba ya kini pentraina ka yo open tray haka jing tracement dan julong kumbalong kontrak tangpa jing film pa dena ka MRGS haka bidi pat kan ni ka laban tay gini ki arkli hi project bagi yo kumbalong hi kam simodon kuno ka jing petip ba nomor belum beli ni ba ni kendip tat pandang nilai yo jitip ba ya kan ya pentraina ka MG ni ringi perkhat baik nomor beli
hak tipor ki pentri kini ki ay ka skim JJM ni ingi tip sai ko ki don ki kontrak per ki trade tingi perkhat amar kani ru kadika nomor kadi ka tolong ni kadi sekdam tingi hasilong tingi den tip amar konsumtor kan wujud tip ini tingi perkhat petri yu petri kontrak baik jadi bagi lalap pada ni keluar pada apa tadi ling baka MG sebenarnya ini saya kata ngi kapelong ini begin file ling baka RTI dia apa dia buat karena yang jungki polis department ru ngi persiap amar beli ngiru punta amar beli kat nama isi ki nang ujur ki don exactly ngintip mon mar ngila pit baro ikis ya kiyo de ki mastrul ki don mar bagi don lai jong ki tarik lai jong kisni mastrul ki don de ki babun ki bangila lomba beli nama apa katu la kat pejing klaim hak terteng jong ujur kat hular henry katu ujur kat hular mun jitip ye katu kata di gue ke bayu jadi si ngamla banong direct balong bakat nu basain haka sondo kam kat nu ki bom sai henry ngani bom sai ni sungundit lomba beli ya kan ya kam la country lomba ka jong upai ba kat ba upai ba untuk jitip ya kan ni te hawi di bat kini ki nakaliang jong ka principal men ru ni penfa ke di sudia ngor beli ka bamin ka bangi ni kuat bali pengi ai saka ni ai je kulit ru ngor beli ni kong siap hi ngilap ni kong ya kajing siap longga ya ki signature ni la forge tadi bukan sana mo ti ni bu kenang dan FAR ta kenang ba nakaliang jong polis ni inquiry ting hi ti belong ling ba kajing inquiry jong kulit ni lap pen ye mo marlong beli ni kong kinong susung penting da milik cablok lat ki RTI ki bangi yo mut ba kanu penting ni yo tadi kita kata de ngila approach ayuru bat ke bangi so hamsu jauh jauh lomba din bagi approach di si office tu kasih approach coba di sapa iwe officer siapa senang jungi dia puas senang jungi ru ngilawan ngilak men nomor beli yo berpersap lang ya ka ya ki jung ujur ke jungi dan saya ngilak menong ba kata ka inquiry ke ba yun re imba iwan ai orders kuraman apa senang ni ketika tak ke ba ni bersusi jelakat ni ngilak kami simla dan penuh kan respon menunggu tak ada apa penolongi belum ba nginan mi chipi ini tu ipi bat nakaliang jungi ko kinong snoru ni aware ipi ki press media lomba pinyar lem sno bat nginyo lem ban yayu debat koi phang lomba ni so yu bahal man pelai ngai de kan kimo ngari noi kai la ya kasik de so ngau forge don jina sta ni kat notam tiga tadi koi ke jingkili ko khau ni bo de nang ban yo ya saya kata tingi ji saya ngila bu ya FAR misalnya ai police department bahkan le kata dan re ling banang taru ngin chim yo reply wat kan bang approach ko SP office ru DC office ru bat ngila ai ru ya ka city sa po office ng kadi den re kam sunodon kuno respon hat adu ini sih mata de ka pelong ini lomba ni wan sapi bat takwa sai ngong lomba ina kat sisi asli harian ni in persang mi siapa office yung deputy commissioner atau orang bersek bangin ai dapat RTI hak terlibat ka step bagi lasim hak terlibat kini komplain hijau ni daripada wasang yung la jaba kam sim kam don nu step ke bagi sim nang nu nanti bagi sim nomor apa kani ke hak ke junga kum ujuk kat ular jungi kum ujuk kat ular lagi la bane umta tingi mansi ban habban anu la repetition jepo high court nang lomba ini ya aja kata saya kok kamera PIC ni ai bet jauh ina de teng jong ba ka sundo ba di kan lang setup ki beri ki sermon ba sekte jong pa VC mo de nomor lomba yang jungi itip ikni kam kali VC ka kum order ni tairu ka kum order bangila mar beli ya kan ni base na ko order bangio mar ya order ru la ko ha ka beri ba ki sermon sekte jong pa VC jadi lo tak mungkin ada ya FAR ini abet direct ni abet saya Sarman basket di jaka ngila persiang bariu dan train marbelai kani ketika ngisim mardika hok smet marbelai ngimla ban penbor ibe marngala da ya ngai ka set ya signature ngala forge balin apa duk ibe kindong dari kamera menjuma de ngi kibala ya soi ledon katukan ni marbelai mo ipi hadu ini siru ban pendap yang kani ka yu kamlong su marbelai marwa ngila da biak chamat kare kamlong ngi sini yang don kiba hari mikil alap kita Indonesia itu kita berdang wan sekma tenre ban
Balong belum ba in sini pi tang lagi niki form dua kam ina page kini akan soy ina page teng handwriting tu ngilak ban sutu long ba ketika handwriting tang jong uwe le ni ketika ta debat kamtam le yang ni try ik signature jungi ki ba injula ban su ai kumari nu terlibat ban forge ha kamtam le na banta ka ketika project ka government kala ai na banta ka jung toy jung ba ibat ka jing yumo na bedi ka police department na jing sialo ngiru ni su sak ni sak halengo hi marbeli barbor hi ni expect marbeli ka forgery hi ni marbeli kita FIR ni file hak ka karpong belum ba markani ketika punishable offense mo ba kimla ban kan ta ya FIR ka suni mo ya ni ngala hawa apa pengi ai kopi chau SP office SP ru ni la mention ya kan ni marbeli kani ru kadi ngwe ni ruling jong sepuluh ni hak ka di ka case jong ka Lalita Kumari versus the state of Uttar Pradesh. Ini marbeli di pulit kimsai register. Ngiru kapan saat tu ini hadum ta nomor boleh wat hadian bangi la approach apa kamera PIC dan ki kam sundan nuno te nomor boleh tak statement ini ki complain untuk kam sundan dan nuno ka primary inquiry kam sundan ila persama approach SP ru TKA ka berun hutang nyimang ban mo nyimang ban batay la kadon ganu ring subiaw nomor boleh ki bori bahalor kim persna ya kajing daw ka jumi kajing complain ki jumi pada kisiam bakal genuine hi complain ki jumi kiriman pediang mo ng bakal nun ko ay wakilap kan ray nang ba claim sim dan kanu ka dak sim nakaliam itong ka kamera PIC ni nakaliam itong ka office ng SP ru wa rin mila upload po DC kasin ka baar kumala ong ipimne ila pa ya officer ng pod la pa officer ni wan kan ray ka taru ngintip kalong hadukan no bat ay kini kisi mo in agini kisi asli non in sa hiari po DC office ban wat RTI ha ka bidi bat ki ba ke presiden ki ba kana kalian ka office yung DC kila kani persya phi mo nomor ba kajing soi thok ya signature jung dulu mo kara ri ko ke jing yu roi ya ka hok ka jong try ka jong ai ka jong i jong juk ka ndar kai nomor ka signature hi wat yo bom nang ban signature ni silang belong ba wat da ka ketiru kitang ka syong keti level 4 ka signature ni lap long ba kadi ke ke ba yung lap ban priang na banta kanu ka jing thumu ko juki bat kham tam le bang kham susi su ni long ba ka jing fo cha signature na banta ga governmental project jing sha ka governmental project bari ban na banta ko ba dekhi ya ja ko shai ka jing jing tu jung ko ba bale don tam ban fo cha signature ka jungi ki cepat berbor normally hi kawai nga ni sa tip long ba ha bidi bat kani hi berbor kumalong ha ki ni por ha ka bidi bat ka awan kanu project ni khamtam hari no kana ka MG le isi lum ya VC meeting bat hak tu tip yang tu project bat kisim sunan ya ka signature ka form do ka isi le kumta tendre ya kani ka phang pada ka ka kendit ni long ba ya kani wat hadu bala pentri ngim tip ondala dep menumalangi usmo ba kadika batrin naka MG abatri MG mo tri ba ini develop jing sai kata ngi file naka RTI kenya po office mo video pamblok ha bang lalap aka RTI kin ka pretendit ini lom ba ngilap ba ha ka balingkong ya ka form dawa kam mar khlem dawa kam myo jing tre ta ngi sutu sai nya tendre ka don ka jutmu ayu ka don jutmu ayu banda fo check skin share ju kita pila ber fot ba pila ber sai ko muju ehi kata tre ber on fo check skin share ju mo kata ni dan kaman lada kumolong harga MG nemo dah percaya ni kan idan ki pakwa bantri ki demand ya kam kata kasi long korpo mo ki bangkwa bantri kim demand ya kam tendri kan ni ka jingle ang ni pada lomba susyum sang sarut baro mo bat kemo ipi mentai ngidang screen bhai ki yo marli ngilap long dan na ki pedeng ki layap ki berang ka sign ka signature tong don hani ka from the makam kam sulun jimut ini ngilit baik direct siapa police department marli kani ka criminal offense abang criminal offense mo ba ngi video dan jumut iyo tingin ba na kani apa deh dari ngilayo ba kajing sai kajing kat kum kan pari ba mo ba ki bari ki ba sai ki bari ki ba pawang ta ba mo ling ba kan pari kini na kata de dia lo ta ka phang balong ba siapa phang ka office video ma ba ado bang layu ngin sudun jumut ban ini
upon each and every form. Okay. Regarding this form, you have seen up to 320. And for this one, you see 338. You see, in the form the outcome, it doesn't stay the same regarding what the job card holder demanding. Different work. Huh? It's a different work. Same work. Same work.